ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hagasnong Pyndengumiong mairang kadon gawe gejaka kabagi khot gati pedang. Kabadon halor ulum uba Itynnad. Gejaka kabak ring yakipat ba ban lei syongkai. Bam leer pengat. Kamtam haga porsen rai. Menta ladon sakajaka bam lani ka restoran. Bat gejaka syong basa. Ban sakai jathai sipor arpor. Kabala pensuk sikat dai yakin nong wan kai kibanajan bat na jengai. Kani kadai ka Aida homestay. Jong ikong Aida rihun lang maublay. Ibalatay yaka. Lengba ka jingbay tingka da ka Meghalaya Rural Bank mairang. Hapo ka Prime Minister's Employment Generation Program. Kabaday ka scheme na ka sorkar pedeng. Hagalay tarik unay wing arajar arpulay. La plepay ba yakani ka Aida homestay kam restaurant. Daw MLA ka mairang constituency uba medba lengdo. Uba long hagajuk kapor u chairman jang ka Meghalaya State Planning Board. Laruban pengenmau ba ka kong Aida rihun lang maublay. Haga hinyaw tarik uyayong arajar arpuay. Kaladep ban plepay ba ya ka Aida Lodge kabadon ha station penyangkali ha Pyndengumiong. Haga ni kasngi lasak hilang ya ka jingple ya ka Aida homestay daw Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District uba G Karmau Plang u ADC uba A Nongbri ka BDO ka mairang CNRD block ka Dr. LR Nyota ki officer na Itynnad Industries nalor giwe ki bala syakot ngobha. Lapan isyang kun ya ka program haga ni kasngi da ki jingshat na gikhon samla ka time. Kada jingis bok kemudian beli yang ini dah Aida mesti dah berkap. Tak kenal. Nada dokumen ada kata-kata bagayo iya kani ke homestay bagayang hangne akan janglo kawai lagi di angno doa ibanga tua banyak yang ada kedong katang bagay ban kiyo hakiliang di bopel Kamtam hakaliang jong ke yok kot. Kumno bangin berhenti kena. Ba kayo ke kiu kayo ke kot ke kamai keji kan kiu nak kabata kinong sungsdong jong ke kedok ketan. Don artli Kiki badan kam bangin berkat pa aga beli betul. Kung kino sosnong jong kali kadang matang. Kung Aida bila simya kali kasenjang, ban simya karai.
ban sedang bantai ia kena homestay. Nakwa ban hang ni. Bantai ban sedang ia kena bendo kakam kalong kosok. Nilai ban pentulun ya ka. Tang kita ki bamat kismo tu. Nilai ban kentir ya kena barok. Don kibenta kibana kalian jok sorka. Na kalian juga kung kinong mikmat. Bangi de ban siem yala ka jong ka jingit ka responsibility. Lala ka long hakadong kuno ban play kila kilinti. Ya kita kibadan kam ya ka jikasya. Tenlay lada kipai ba kinozong sinong pat kimuan sakmat. Kalong lelay. Nakaliang jong ka industries, limba ka program jong ka PMEGP, rekadru bat ka scheme ka bali na ka tourism department, kumdo ban kentiyo ban innovate, ya ka yok akot, ya ka scheme ban ay sa kipay ba na kabanta, kung kini kijay kam, bat haka jo kapor. Balada kipai ba kiriu simet kimwan sakmat. Mano ban penurlong ya kita ibili na kabanta kayo kakot kakamay kaji jo kadong kata. Ngidon kam lang labaro kinya kasorka laga jo kabanta ngidong ginong laga jo kabanta. Baki pai ba ki badon ke interest ki joki hak bukum ki ni kam kalong sibenta na kalian ka sinong sibenta patung ta ta baro ni dan kam ya barwan si ngalangut ban kun tiyo si sai ya kane ke constituency ba kadong ka ta hak por ba ngasimti ko minister of tourism lemba ka scheme jo ka swales dasan kabangi apa dia nak kata kasih berapa boy. Ngayola banuan ra yang skim kumno ban penbha ban Itynnad ya itu ki viewpoint lade ki tourist center lakwa bagadi kadong katan west khasias berapa boy kade belong lem kumbalong kijaka sosora baski boy jaga. Nakatakan ako ko po Rasnaya ka sakit Nado na wakri Ka Tilosing hante po Kram tilosing po Iyo ka po Nung klap Nanta Ka kudoy hantay Nanta ka Mautaresyan hantay Bataten nakabanta kini kijaka shadow sinong stone. Bakali ka doon katahan kali bang kiyo. Bangunay ka nakabanta kali. Banaw man punmiyang kaki tourist spot labiang Kajiwan ra ya kasurok na mayrang sarani gudong. Kadon kajimur aka. Kumno ki tourist kinuan na nakasurok kalong bos niyo. Umdon mawan. Doon ka man berbahagia hindi sa sabihin. Kung ito malay sa kudoy, kasurok ng tanado na may sa kudoy na laban. Talang surok baba. Kini ki facilities ki bangidon ka man ay ki tourist. Ya ki dong wan jungo ka ay patay. Nalor kiwe. Iba kari ka homestay ka laban ay ya ka facilities. Ya kito ki badan kam kumaong DC mentan. Banhos ya kijay program ki prepare. Agad jaka kalong Halor lumba. Kalong ko Itynnad mahado tata. Bahat nalor kini
Milap penolong ya kajin tahu ya kan district Thamai East and West Kashmir district. Kajin tumu kalong banang kentir susu. Banang penhe, banang ya kan dong katan. But ya kini ki artli ki konsulsi lengba kan district. Kabat Thamai kabangiyo. Lengba kini ki scheme ki bope. Tidak kait minta ke jinut pantai ke dia sini orang Labuan. Dia bila pet ikijirap ki baka sarkar ka ai nang baki ki skim. Kalau sisa ke ikijirap Labuan. Takdama kentu ye ki wegi perlok ki bai kuat ban sina uti ni sina. Nama kan nang bon nang bha. Ila lo kawai yang dia lumso Halor, nang tak kena kawai ke Jompi, nang tak kalau kau yang dia Pokri, Moyong, antara kalau kau di Eco Resort, antara kau di Saplino, ketua Jom Tourism, ketua ladap ban Hortenda, nak kalian dapat Tourism Department, sedang bagi nalot, ban sedano. Kau ini kalau balik lagi beliau kiwan nasabah, namyo akhri, Moyong, yo orang kalap, namyo orang kalap, yo orang ni, namyo orang ni, yo lomsok lu, pakai tata. Ngilon kami akan bangin. Sedang mapan le ia kongking jengkau. Kali kawai kebetulan kami kalau nak kalian industries ni office jong GM na po ng stoin, sing ay kublay ilu ba kila irap ha kumno ban punolong, ya kali katintu jong kung Aida ba Ïeng kasam nakabanta kali ko gusto. Genre nalor kini, kaya kebetulan kam bansu Itynnad ka structure lane ka design lane kumni kumtai ki dia ki toilet ek kampat biang kai ka banon kam mangne ka dei ka hospitality ki kumno bi akren ba pi ai ka service ya ki brio ki bawan bansa hangne laki tu ki brio ki bawan sa hangne mentakasni nakile phai ki recommend em ya kani ka jaga jopi Sakiwe ki polok panosat ang nito. Nakuha ba niya snow? Na kibabuon, kibala jual sa angin na sa bar, kinong teka din. Best ka katuwa ka. Ka-service kababiyang. Kinong treyang to, kinong kibadan burong, kibadan akor. Kakacin katulit. Kibakloy man yarap. Ha? Kibakloy man le ya kena ko badan kam balle nama kan oh ya bi sisin bagi turis kiwan man berat bisa kiwan man perlu bisa kemau kata mo dan we porlok kembali si pos nam duna tame wan silong de Delhi lora bisa arla nari pai wong orang don sesilak step popular kembali om dan cakap dulu ai ka service o bhatam ki tores kinsiyo kumno kinsiyo baikali nang ne sakudol charge lai hajar kin ada dari auto kan lali nang kudol dari taksi nang ne kan siaja charge lai hajar terus susiyo mobile uwan bang sobha nagabanta di sobha kapisa kam dondo bola kloy ban kai ban mi sabasno ngomong dew ban bisa mo dai dew bola kerdo bola dok tu umpat mi sabah si semba kila mi sabah ki dew kila kloy ya ban perlu dia bisa pi handle ya ki customer lagi ki tourist lagi kita ki no wan sa ani habaki don kat baki don hangni aga jaga jopi kemudian kau ya kalong ba they should feel at home. Kini bang semua bah kidon Ïeng macam. Kibriau suam kinek bangsa anu nak kaki pek ikaritin juga hotel. Kadua kipe ini. Oh lagi jom kita dikari kata pada. Kibriau kikloi ke bangsa. Jangan kata nak cukup apa berkemau ini. Ba ke hospitality kalau ke way ke badan kam ke hotel industry. Nalor ke di homestay.
people care about at least way ubah pinsu hire untuk siu by sea kibalong kikinja guide local guide kiban nyelap kai lu kelang sai kudoy mo bo no cloud ke berarti di lo sengkir paru tata sisi bulu lawan bulu dah kebaik guide bilang ship kalau ke employment atau apa kita Tekan ni kan jambi ke mau ha kam dei su tara kabata babi kamai lagi kalau long ke welu ke lat ban ai kam ai jam employment job ni kan apa nak kuat ban keren ni kum bangaju keren mau kajuban ba bol ki kena kile pas mentah ki community bet banjo kam sorkar jin community banjo kam sorkar mentakal ko ba bon kile pas pha mentah kam sorkar mentah kalau long ke ba ngimla su ba expect to ki por ki mo suba ngidon kampan wan saka lenti jo ka jin sedang ban prekam no ba ni ala jo kita sorkar ka dong di skim ki ber ban ai na ka bata ki ki ber ka oi ke ti pendiang ikut kesra kata tim lalai pinaban pendiang oh yang ki ba kenyu jo pan sakata apa dalam pan sakata kamu baru yolur dia ke bawah di dalam kam nak benta ki kena ki bala pas nu bagi muan sekemat nak benta ban sim ye kum kini kita skim ke ban kum kejira nak benta kum lo ban ai ka kam nak benta kum bat minta biru pila laban ai kam ni nga nen skam bang ni laku no nyo pramot pila dan benta bansai ki bedsheet bansai ki pillow cover bansai ki berkhoi ke kamera berkhoi ke tu banshet bantiu mo berkhoi ke restoran bansok ki receptionist ban yukum ki waiter bakum tata ni lai kam dan subon ki liha ka partai ki ban depend ki ba ka sokar kam la ban ai kam dale lu ndre la kuno 75% dari lumba hotel